Ah, mika sa jolulur padang kangero, makutana pa purai panuan ni anak puro. Sa parga tu na pendrero. Mika luriar pakutan kada siapa. Linna. Ay mika jolulurnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku cado he. Iya iya. Apa aja tuh? Ang kakajul may rihe, may kamakutana. Ang kamu siapa tong anu na anak kuro? I bapan sa kedar. Oh, bapak nasi sekedar. Iya. Rumpu na ro. Bapak nasi sekedar. Angka 10 tong. Oh, Patah sabuan lina di kilo. oh, iya. Ereke nga ngapa? Iya, tumin malilin na. Oh, ini memang Iyo. Dek melo ko nabitaka ka manituero. Oh, iya. Benena. Iya. Iya melo malilin na tu. Oh. Kareke nga ma. Iya. Oh, si anu lina. Iya. 40 juta. Wah, iya. May kamale na. Apa iya may balancay. Oh, dia apa tuh? Do kes? Di? Iya, kuano pido ita. Oh, Transfer pi. iya pale. Coba pale. Takiringa makapali masuk nun dia ke. Iya. Lokutare. Dek melo ko nabitaka ka ro benena. Oh, iya. Alo apa jo na? Iya. Ada waling pak benena. Iya. Oh, kami doi na ini sekedar. Oh iya. Assalamualaikum. Hei, ngapa tuh bos? Anu jenne. Kucado he. Mereka pasilolong apa pura impane ang bona aku. Ba, pura apa itu nala? Pura kita transferkan. Di tahu. Matu apa? Heh. Lah. Suyak kana ka sana taro. Apa ka kasinang ka pumiku baja? Ba, sabara makisa? Apa silo nga sa laktu mo riyan nun nariya he? Silo nga sa kuano he? Laktu ni riya. Eli suka pa jolo ah. Iya. Lah. Suyak kana ka sana taro matuaku. Kesa na pramisi-misi.